Enjua-enjua. Selamat datang di channel History Papak TV, mengulas seputar sejarah, budaya, musik daerah dan berita seputar suku Papak. Jangan lupa subscribe, like dan komen serta share video kami karena itu gratis demi berkembang dan majunya budaya Papak tercinta ini. Deretan marga yang ada di suku Papak. 1. Anakampun. 2. Angkat. 3. Bako. 4. Bancin. 5. Banurea. 6. Berampu. 7. Berasa. 8. Beringin. 9. Berutu. 10. Bintang. 11. Boang Menalu. 12. Capah. 13. Cibro. 14. Dabutar. 15. Gajah. 16. Gajah Manik. 17. Kabeaken. 18. Kesogihen. 19. Kaloko. 20. Kombi. 21. Kudadiri. 22. Lembeng. 23. Lingga. 24. Maha. 25. Maharaja. 26. Manik Kecupak. 27. Manik Pegagan. 28. Matanari. 29. Meka. 30. Maibang. 31. Mungkur. 32. Munte. 33. Padang. 34. Padang Batanghari. 35. Pardosi. 36. Pasi. 37. Penarik. 38. Pinayungan. 39. Sigalingging. 40. Sagala. 41. Sambo. 42. Ujung. Demikian dari kami, siapa tahu ada marganya di sini kasih komentar, dan yang tidak masuk daftar mohon dicomentar demi maju dan berkembang budaya kita ini.